Assalamu alaikum. Nerede sonum olgan gün var ekan. Bizde post var ekan. Весовой контроль. Rossiyada shunday грузовойлар отдельный 20 minut o'tkazadi deb bo'lib qolgan. Naraqdan o'tgan bo'lsang, churqab chiqib tosishi mumkin. Перегруз bo'lsa shart to'xtatadi. Президентский deydi. Nerede balık karmap жүрүшатын экен. Ne деген окубай калдым да. Не деген көл речка болушу мүмкүн. Ал окуй жерде болсо. Река Волга екен. О, шол жерде дагы мост бар екен. Жанына шаар бар екен, Ульяновский деген шаар, Ульяновский. Жана кенен экен. Речка Волга екен. Президентский мост деген екен. Шул туғандар дағын бір қол жер. Лайктан басып, қолдап кеткіле. Бұйырса видео шығарып тұрауыз. Бұram рекадан өткеннен кейін мындай семечка поля башталат екен. Гектарлаған, жүздеген гектарлаған семечка полялардан өткесінде. Bizge Donya деген майлар барат bu. Şular bu düşün жактардан семечка болуп барат да. Заводтарына көп барды. Мынакей семечка полядан өткөндөн кийин мындай чөп, орулган чөптөн өткөттөн да. Эми булар пресс кылат.